korona habanga bikijije abantu benshi, abanyamahanga baramanitse, abanyarwanda twasigaye twumiwe, ubwo twaramanitse amaboko yombi, twaracecetse turatuza, amarira yacu ntiyari yashira, kwa mbere guma mu rugo, kwa kabiri guma mu rugo, ujya gusenga? Favorite person? Yes. Nothing. Amahoro nanone bakunzi ba Neto Lax TV, nongeye kubaha ikaze nanabifuriza ibihe byiza. Ahandi ni mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kanjongo, akagari ka Kibogora bita ku Munini, ni wabo wa Fabrice niyo nkuru, wa mwana w'amakere ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, ku masati ya WhatsApp. Gato cyane tumubonye avuye kuvoma, hanyuma tugiye kumwibonota nk'icumi tuganira, tubwire bimeze bite muri Covid n'ukuntu byagenze ku ishuri. Nje ndi Lucky Van Rukundo, mbararikiye kuri cyane kiganiro kigufi kigiye kujyana na Fabrice niyo nkuru. Nje bita Fabrice, umuhanzi Nyamasheke, ndarimba indirimbo, imivugo, napo nyina ngatanga n'ibiganiro. Utanga n'ibiganiro. Imivugo n'indirimbo ukunda kuririmba ku biki? Nkunda mvuga ku bya corona, ku byatsi igihugu, ngo by'abayobozi. Wenda turibanda kuri corona, ariko ku bitatsi igihugu ni nk'ibiki ushobora kuvuga nk'abantu nk'umunyamahanga? Ibintu bitatsi amatatsi igihugu, ibintu nka bitanu biba mu Rwanda bitaba ahandi. Amazu, ibiribwa nyine byiza, intungamubiri. Korona habanga bikijije abantu benshi, abanyamahanga baramanitse, abanyarwanda twasigaye twumiwe, ubwo twaramanitse amaboko yombi, twaracecetse turatuza, amarira yacu ntiyari yashira. Ubwo banza turirimbiraho nk'igitero kimwe na reflete twayivuga hano naho ariko ngo cyara tukiri bato twari dufite imiteto, ariko none korona dukuye ku miteto. Ababyeyi bajyaga bava ku kazi tukagenda tubahobera, ariko mu basiga bava ku kazi bajya kubahobera iki n'inkoni zikarisha, kubera korona ihangabikishije abantu benshi, yaba ari abanyamahanga yaba ari abanyakigali, bose barayamanitse. Hanyuma tugiye kubanza dukore ku nyungura amagambo. Imiteto ni iki? Imiteto ni nyine nk'abana bo mu bakire bagenda bagatata ku babyeyi, bakarenga mama ndashaka ngo akaraba, ariko nyine wowe uri umwana nyine utari umukire, umenyere cya cyuma tutari wa mwana, yashatse ikintu ngo ararira bakaba bakimuhaye. Guteta ni ukurira se? Guteta nyine ni uguteta, ugatetera ku babyeyi, ugatetera ku bandi nyine, bereka ko nyine nta kibanyu mwabuze. Ijambo rya nyuma ngo inkoni zikarisha, n'ishyira inkoni zikarisha zirisha gute? Ni inka, ni ihene? Nyine baba kutubwira nyine tugumye twirinde korona, bakadushyiramo nyine n'ubwoba nyine kugira ngo twirinde korona tuyigikire nyine. Zirisha gute nyine iki nyine nk'ibyagukubise agashyiramo igiti inki akagukubita nyine pe, ngibyo nibyo byita inki zikarisha. Ntabwo uri kudusobanura neza ukuntu nyine akagukubita nyine akaguhashya. Yari inyungu y'amagambo. Iyo ndirimbo yitwa gute? Twamaganye Covid. Twamagane Covid. Covid ukuntu batayizi ni iki? Ni indwara ihangayikishije u Rwanda, nubwo urukingo rwabonetse, ariko ntabwo bivuga ko tuzarekera kuyirinda. Yavuye he? Nyine mu bihugu byo hanze. Yandura ite noneho ku bantu batayizi? Yandura mu mwuka. Umuntu yirwaye nk'ibimenyetso nka bibiri cyangwa bitatu waba uzi abafite? Gukorora, kurwara mu muhogo, no kugira umuriro mwinshi. Kugira ngo uyikoreho indirimbo wari ugamije iki? Agamije nyine kwibutsa abaturage nyine ko itari yarangira kandi ko ikiriho. Hari abaturage se bayumvise indirimbo yawe ahantu hamwe? Bafite amataji nibo bayumvishije. Wanyujije he? Ku Rugendo TV. Rugendo TV.
hanyuma covid buriya kugira ngo umuhanzi ajye guhanga ikintu nuko akiza ajye guhanga ku nsanganyamatsiko runaka. Covid wowe ni iki yakweretse gituma uvuga uti iyi ndwara ntayihanzeho byabaye ibibazo? Ni iki wabonye kuri covid gikaze byahatari? nuko nari kwica abantu mu buryo bwihuse. Umwana uzavuka kera muri covid atarabagaho, uzamubwira iki ubwo ati shagize haza icyorezo cya covid gutya na gutya? Ni nk'iki uzamubwira kuri covid byahatari? nyine ko covid yishe abantu benshi. Ni ibiki byabayeho mu bya covid wumva byahatari wibuka? nko kuguma mu rugo, nta ndwara yigeze ngo avuge kuguma mu rugo. Guma mu rugo yakubangamiyeho gute? Wari umeze gute guma mu rugo? ariko kwa mbere guma mu rugo, kwa kabiri guma mu rugo, n'ubwabo uri umunyururu n'umunyururu nabageraho bakamushora. Orere yawe nuvuga ngo iminsi yawe yagipanze gute muri guma mu rugo n'amasaha? Ati mu gitondo abyuka njye kwahera nimba cyakora kuwa mbere naguma mu rugo, kuwa kabiri guma mu rugo, kuwa gatatu guma mu rugo, kuwa kane guma mu rugo, kuwa gatanu guma mu rugo, kuwa gatandatu. Hanyuma ibyo byo kuvuga ngo guma mu rugo kuwa mbere kuwa kane kuwa gatatu wabyumviye he? mbese kuri televiziyo. Wabirebaga? Ninde abivugaga? ntabwo nabona ku izina rye. Akora iki? kunyura umuntu wambaye inyenyeri da. Okay. Covid iraje ikozemo indirimbo ugeneye ko abantu bayirinda, barabyumvise abantu? arababyumvise. Natarabyumvise. Wowe nerihe bwiriza rya covid ryakugoye kuryubahiriza? Agapfukamunwa, guhana intera, gukaraba intoki, gukoresha amafaranga yo kuri momo, nirihe byakugoye wowe kurusha ibindi? umuntu kuva ngo gukoresha momo pay. nimba umuntu agiye gukora akazi nta telefone afite, agiye guca inshuro amafaranga gutya, azabona gute kuri momo pay? Nta phone agira. Byakugoye se wowe wagiraga akazi? oya, Gukaraba ku ntoki? nta kibazo, n'ubundi byari bisanzwe. Usanzwe gukaraba ku ntoki wowe? Agapfukamunwa? n'ubundi nabirenze nimba ari icyorezo nyine biragenda nyine kizaguhitana. Nta kundi. Hanyuma Fabu, iyo urebye ku butumwa bwawe ugenda utaka ku ma YouTube, ubona nabo bwakira bate? nyine hari abamugara bakavuga ibintu wakoze ni byiza. Abavandimwe bawe se iyo bakubonye nka gutya abantu baje kureba mu rugo, tumaze kugenda kugera gute? nta niba birenze. Birarenze Fabu, umuntu w'imyaka 10 n'ibiri First akamuterura akajya mu rugwiro, akajya ku mateleviziyo, agatsindira ibihembo, yiga muri St. Matthews. Ntabwo birenze Fabu? birarenze. Birarenze cyane. Ibanga rero wagiye gukora ibyango byose bigereho niriye? Kwiga. Ni nk'ibiki wize byatumye nyine uba umuhanzi? Ubuhanzi se burigwa? no kumenya ikinyarwanda ni indimi ebyiri, ikinyarwanda n'icyongereza. Uruguzi cyane uruhe? zose. Ubu tugana mu kintu twagenda nta kibazo? Hamwe na bimwe mbanzirimo Twagana ariko gakeya. Tuti how are you? I'm fine. You are fine. How do you do? I'm doing the interview. You are doing Interview. noneho aho nahoje ngo what are you doing? Ukora iki? Gukora iki? You are doing an interview. Yes. Gukora interview nyine. How old are you? I am 12 years old. 12 years old. What is your favorite food? There is many favorite, but the first is fish. Fish. Like isambaza. Small fish. Favorite drink? Drink. Water. Water. Favorite song? Song. Nothing. Nothing. Favorite artist? Nothing. No one. Favorite person? Favorite person? Yes.
Nothing. Ninde muntu ukunda kurusha abandi ku isi? God. Inde? God. God se no muntu? Ni Imana. Imana no muntu? Zumu. Haya. Imana no muntu? Ibyarwa nande se? Yari ibyaye. Nese umuntu aribyara? Nese Adamu na Eva bababyaye ngo nabwo Adamu bamubyaye ngo Adamu? Adamu baramubyaye se? none se ubwo nawe yari ibyaye. Adamu baramuremye. None se Imana yaramuremye nyine. Irangije irema na Eva nk'umugore we, ariko Imana ni ndo yiremye. Urumva ko atari umuntu? Ni umugabo se ni umugore niba ari umuntu? Ni byose. Byose gute? Kuko aba muri umuntu wese. Aba muri umuntu wese? Imana ubwo n'umugabo no Imana ni benshi. Ujya gusenga? Gusenga? Nuwe murongo ujye ugufasha basi ibyo kuri radio cyangwa ahandi? Twashore nyine baduhaye akantu buri wese bamuhaye Bibiliya nyine. Muri Bibiliya niho ukunda gusoma? Suka umwana henshi hashimisha. Hehe. Yes. Henshi cyane. Nazaho bavuze ati amazina y'abamarayika ba Yesu. Amazina y'abamarayika ba Yesu? Haya ni intumwa za Yesu aho. No. Hari izuzi se? Simon, Jean, Petero. Jean. Hariho Petero. Tomasi. James. James. Zari zingahe se ubundi? James. 12. 12. Zari zaravuye hereyo? Uzajya kubaza Imana njye ntabwo ndi Imana. Yesu afite izihe sano n'Imana? Nafata ko Yesu umwana w'Imana. Ari umwana w'Imana? Hanyuma Yesu ariko we uzi ko yabyawe? Nyina wa Yesu ninde? Mariya. Papa we? Kupeza Yosefu. Hanyuma noneho mbwira umuntu uvukana Yesu bite nkuremera nona. Umuntu uvukana na Yesu umwe? Yakobo. Yakobo avukana na Yesu? Urakishe. Uretse no kubukisha banakubitwa kabisa. Yesu yavuga mu cyo gihugu? Uzajya kwaza abakecuru ba kera. Baramuzi se? Ugomba gusoma Bibiliya rero. Kuko gutunga Bibiliya udasoma sibyo? Ni ikibazo. Gutunga Bibiliya udasoma rwose ni ikibazo. Urana ninde se ko umuntu uvuye kwikatisha. Kwikatisha gute? Nyine gukataho nyine. Kagira inkuru avuye kwikatisha iki? Akabahungu nyine. Akabahungu babyita kugira gute? Kwisiramuza. Bimaze iki ibyo bintu? Fabrice tubwire. Kwisiramuza bimaze iki? Birarinda nyine. Birinda zimwe mu ndwara nyine za mikorobe. Za mikorobe? Zandura mu mpuzabitsina. Urasiramuye wowe? Mukire twumve. Fabrice urasiramuye? Teya. Simbizi. Ntabwo siramuye nagufasha. Uzajya uryara aho? Simbizi. Harabura iki? Simbizi. Se uzakura dasiramuye wowe mikorobe cyangwa wowe ukunda indwara za mikorobe? Kuko njye sinari nareba ahantu basaramura naguma. Muri sabwe n'iki ko bibaho? Mbaza ngo base. Uramwe na se mubwe n'iki kavuye yarabahaye gahunda ko ari bugeyo? Uko nabayitwaye. Yitwaye gute? Nyine bari kugenda. Agenda ate? Mukanya twe kono bagenda. Kweri cyo genda gutyo. Okay noneho egera igibukwe kuntu umuntu basama agenda hanyuma dusoza. Nagenda kurya ipantaro. Ari gukora nyine ku ikabutura. Ngipara idakora? Kugira ngo gera inyuma. Arusha ku ntebe. Arusha kubona avuye mu kwisaramura.
umusore Eh. nambaye ijipo hoya iya katurebe genda turebe sha harya hanyuma Fabrice mukanya mubonye umwana uvuye kwisiramuza amaseka wowe kwisiramuza urabizi kwisiramuza ni igiki Gataho uruhu ruri hejuru y'isonga. uruhu ruri hejuru y'isonga barukatira iki ugende bite Za mikorobe ziba ziriho kugira ngo ziveho. ziveho ninde wabikubwiye ko bakata ninde wababwiye amakuru Minisiteri y'ubuzima. Minisiteri y'ubuzima warisiramuje ino umwana utarisiramuza abandi baramuseka none se ko mubonye uvuye kwisiramuza nawe mukamuseka Bari abasetse kubera ko yari ari kugenda.